tariki ya 16 ukwezi kwa 9 2024 Komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje by'agateganyo abatorewe kwinjira muri Sena y'u Rwanda muri manda y'imyaka 5. Hari benshi bibaza abagiye kubahagararira muri Sena y'u Rwanda uko batorwa, cyane ko badatorwa n'abaturage muri rusange ahubwo batorwa n'inteko itora ibigizwe n'abagize inama njyanama y'umurenge n'uturere cyangwa umujyi wa Kigali. Bimwe muri bike nakubwira nuko uba umusenateri nibura ufite imyaka 40 y'amavuko, ukaba ufite ubumenyi, uburambe n'ubushobozi buhagije. Nyuma kandi hakurikiraho ko Komisiyo y'igihugu y'amatora isuzuma dosiye yawe ubundi ikemezwa n'urukiko rw'ikirenga kugira ngo ube umukandida kuri uwo mwanya. Ikindi gituma amatora y'abasenateri akomera n'umubare muto w'ababa bakenewe, kuko muri 26 bagize Sena y'u Rwanda hatorwa 14 barimo 2 gusa baturuka mu mashuri makuru na kaminuza. 12 bo batorwa hakurikijwe inzego z'imitegekere y'igihugu. Mbahaye ikaze muri iki cyegeranyo, tugiye kureba umwe kuri umwe amateka ibyo bize. Ubu ni abasenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umutwe wa Sena. Dutangire kuri Nyirasafari Esperance. Nyirasafari Esperance yavutse mu 1972, akaba afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu bijyanye n'amategeko. Yakoze imirimo itandukanye, cyane ko yari asanzwe ari Vice Perezida wa Sena y'u Rwanda guhera 2019 kugeza 2024. Mbere yaho yari Minisitiri wa Siporo n'Umuco mu mwaka wa 2018 kugeza 2019. Yabaye Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango 2016 kugera 2018, ndetse yanabaye umudepite mu mwaka wa 2013 kugera 2016. Nyirasafari kandi yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutabera kuva 2007 kugera 2011, abo umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu kuva mu mwaka wa 2004 kugera mu mwaka wa 2007, n'umushinjacyaha ku rwego rw'intara mu mwaka wa 2001 kugera mu mwaka wa 2004. Mbere yakoranye na sosiyete sivile mu rwego rwo guteza imbere uburenganzira bw'abagore n'abana mu mwaka wa 1999 kugeza mu mwaka wa 2001. Undi twababwira yitwa Uwera Pelagie. Uyu mubyeyi wavutse mu 1974 yatorewe mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu bijyanye n'iterambere yakuye muri kaminuza yigenga ya Kigali Imyaka. Yari asanzwe ari umusenateri, akaba na Vice Perezida wa Komisiyo ya Politike n'Imiyoborere Myiza guhera mu mwaka wa 2019. N'umwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Pan-African. Yabaye umukomiseri muri Komisiyo y'igihugu y'amatora guhera 2012 kugeza 2019, anaba umwarimu mu mashuri yisumbuye kuva 1998 kugeza 2009. Undi twababwira ni Umuhire Adri. Yavutse muri Nyakanga 1977, kuri ubu akaba yarinjiye muri Sena ahagarariye intara y'Amajyepfo. Adri afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza Masters mu masomo ajyanye n'iterambere. Yari asanzwe muri Sena y'u Rwanda kandi yari Perezida wa Komisiyo y'Imiyoborere Myiza n'Uburenganzira bwa Muntu muri Sena y'u Rwanda guhera 2019. Yabaye umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubugeni n'ubumenyi muri rusange mu mwaka wa 2016 kugeza 2019. Yanabaye kandi mu nama y'igihugu y'abagore ishinzwe imibereho myiza mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye, hari mu mwaka wa 2011 kugeza mu mwaka wa 2016. Hakurikiraho nyina wa Mwiza Letitia. Madamu Letitia yavutse mu 1972, akagira impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'ubworozi animal production. Yari asanzwe ari umusenateri ndetse akaba na Vice Perezida wa Komisiyo y'Ubukungu n'Imari muri Sena y'u Rwanda guhera 2019 kugeza 2024. Yabaye umwarimu mukuru muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda mu ishami ry'ubuhinzi mu mwaka wa 2010. Yabaye umuyobozi w'agashami gashinzwe ubworozi n'ubuhinzi muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2009 kugeza mu mwaka wa 2011. Yabaye umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe imyigire n'ubushakashatsi mu ishuri rikuru ry'ubuhinzi n'ubworozi Izayi Busogo ryahindutse ishami rya Kaminuza y'u Rwanda URKVM hari kuva mu mwaka wa 2012 kugeza mu mwaka wa 2013. Yabaye kandi muri komisiyo ishinzwe ubugenzuzi mu nama ya Afurika y'Uburasirazuba ishinzwe amashuri makuru guhera mu mwaka wa 2013 kugeza mu mwaka wa 2015. Yabaye mu nama y'ubutegetsi y'inama nkuru y'amashuri makuru kuva mu mwaka wa 2012 kugera mu mwaka wa 2019. Abo umuyobozi wungirije w'inama y'ubutegetsi ya Ines Ruhengeri kuva mu mwaka wa 2012 kugeza mu mwaka wa 2019.
n'ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi n'iterambere mu byerekeranye n'inganda NIRDA. Guhera mu mwaka wa 2016 kugeza mu mwaka wa 2019 yabaye umuyobozi mukuru wungirije w'inama y'ubutegetsi ya Rwanda Mountain Tea Rubaya Nyabihu Tea Factory. Guhera mu mwaka wa 2018 kugeza mu mwaka wa 2019 n'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya Rwanda Mountain Tea Kitabi Tea Factory. Kuva mu mwaka wa 2018 kugeza mu mwaka wa 2019 yahawe igihembo cy'umugore w'umunyafurika wahize abandi mu ishoramari no muri guverinoma cyatanzwe na CO Global mu mwaka wa 2017. Yabaye kandi umuyobozi mukuru w'ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi n'ubuvuzi bw'amatungo muri kaminuza y'u Rwanda guhera mu mwaka wa 2013 kugeza mu mwaka wa 2019. Undi twababwira uri muri Sena y'u Rwanda mukwiye kumenya ni Nsengiyumva Fulgence, yavutse muri Mutarama 1958, akaba yarize ibirebana no guteza imbere ibyaro. Yari asanzwe ari umusenateri guhera 2019. Yabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi guhera 2016 kugeza 2018. Abo umunyamabanga mukuru wa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi kuva 2002 kugera 2005. Yanabaye perefe wa Gitarama mu mwaka wa 2000 kugeza mu mwaka wa 2002. Undi twababwira ni Niyomugabo Spiriye, ni umuhanga mu ndimi, akaba yaravutse mu 1965. Afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'imyigishirize y'indimi za Africa Linguistics Education, yakuye muri Rouen and Rome University. Niyomugabo yari asanzwe ari umusenateri, akaba visi perezida wa komisiyo y'imibereho myiza n'uburenganzira bwa muntu. Yabaye umwarimu w'indimi muri kaminuza y'u Rwanda no muri IB Cardiff mu Bwongereza kugera mu mwaka wa 2019. Yabaye umuyobozi mukuru w'ishami ry'uburezi muri kaminuza y'u Rwanda guhera 2013 kugera 2019. Yabaye intebe y'inteko y'ururimi n'umuco guhera 2012 kugera mu mwaka wa 2019. Yabaye kandi umuhuzabikorwa w'igiswahili mu Rwanda guhera mu mwaka wa 2014 kugera mu mwaka wa 2019. Yabaye mu nama y'ubutegetsi ya kaminuza y'u Rwanda mu mwaka wa 2017 kugera mu mwaka wa 2019 wa komisiyo y'igihugu ya UNESCO mu mwaka wa 2013 kugeza mu mwaka wa 2019. Niyomugabo yayoboye gahunda ya kaminuza y'u Rwanda yari ishinzwe indimi guhera mu mwaka wa 2017 kugeza mu mwaka wa 2019. Abo umunyamabanga w'igiswahili African Academy Language muri komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kuva mu mwaka wa 2009 kugera mu mwaka wa 2019. Yaje kuyibera umuyobozi mukuru ushinzwe Ikinyarwanda, Ikirundi, Gihangaza guhera muri Gicurasi 2015 kugera muri 2019. Yabaye umuyobozi mukuru w'ishami ry'indimi muri Kiye kuva mu mwaka wa 2010 kugera mu mwaka wa 2013. Yabaye umwanditsi wungirije ushinzwe porogaramu n'imyigishirize muri Kiye guhera mu mwaka wa 2001 kugera mu mwaka wa 2005, ndetse aba n'umwarimu n'umushakashatsi muri kaminuza guhera mu 1992 kugera mu mwaka wa 2019. Madamu Mureshankwano Marie Rose arazwi cyane, nawe n'umwe mu bagize Sena y'u Rwanda. Uyu mubyeyi yavutse mu 1968, yiga ibirebana n'iterambere mu cyaro, yiga ibirebana n'iterambere mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza. Yabaye umusenateri guhera 2019, aba umujyanama mu bunyamabanga bukuru bw'umuryango wa FPR Inkotanyi kuva mu mwaka wa 2018 kugera mu mwaka wa 2019. Yabaye guverineri w'intara y'Amajyepfo kuva mu mwaka wa 2016 kugera mu mwaka wa 2018, aba n'umudepite kuva mu mwaka wa 2005 kugera mu mwaka wa 2016. Yabaye umuyobozi mu mashuri yisumbuye kuva mu mwaka wa 2001 kugera mu mwaka wa 2005. Aba umujyanama muri njyanama y'akarere ka Rutsiro ndetse n'umuhuzabikorwa w'inama nkuru y'abagore ku rwego rw'igihugu, ndetse anaba umwarimu mu mashuri abanza kuva mu mwaka w'1992 kugera mu mwaka w'1994, ndetse no mu mwaka w'1997 kugera mu mwaka wa 2001. Undi twababwira ni Mukabaramba Alivera yavutse mu 1960. Uyu mubyeyi yize amasomo y'ubuvuzi ariko agira umwihariko mu buvuzi bw'abana, aho yigiye mu Burusiya. Kuva mu mwaka wa 2019 yari visi perezida wa Sena ushinzwe imari n'ubutegetsi. Guhera 2011 kugeza 2019 yabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ashinzwe iterambere n'imibereho myiza.
yabaye umusenateri imyaka 8 hagati ya 2008 na 2011. Yabaye umudepite mu nteko y'inzibacyuho ndetse anayobora komisiyo yari ishinzwe imibereho myiza mu mwaka wa 1999 kugeza 2003. Mu 1993 kugeza mu 1999 yari umuhanga mu kuvura indwara z'abana, akabikorera mu bitaro bya CHK, ibitaro byitiriwe Umwami Faisal ndetse na St Angel Clinic. Yanakoze mu bitaro bya Kibungo mu mwaka wa 1982 kugeza mu mwaka wa 1985. Haza kandi Havugimana Emmanuel yavutse mu 1956, akaba afite impamyabumenyi y'ikirenga mu masomo ajyanye n'ibidukikije yakuye muri Gothenburg muri Sweden. Imirimo nawe yayitangiye kera kuko mu 1997 yari umwarimu muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Yaje kugirwa umwanditsi wayo mu mwaka wa 2010 kugera mu mwaka wa 2011 ndetse aba muyobozi w'ishami rishinzwe ubumenyi bw'isi muri iyo kaminuza kuva mu mwaka wa 2012 kugera mu mwaka wa 2017. Yabaye perezida w'inama y'abakomiseri muri komisiyo y'igihugu yari ishinzwe gukumira no kurwanya jenoside CNLG, abo mujyanama muri njyanama y'akarere ka Huye hagati ya 2016 kugeza 2019, naho mu mwaka wa 2011 kugera mu mwaka wa 2016 yari perezida wa njyanama y'umurenge wa Tumba mu karere ka Huye. Haza kandi Bideri John Bonds. Bideri John wari usanzwe ari umusenateri, yavutse mu 1958, afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'iterambere rirambye yakuye muri University ya Suez mu Bwongereza. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubuhinzi yakuye muri Uganda. Yayoboye kandi komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano muri Sena y'u Rwanda. Aba perezida wa komisiyo y'ubucuruzi gasutamo n'ibijyanye n'abinjira n'abasohoka muri Pan African Parliament, no kuba yarayoboye gahunda yo kongera kuvugurura ibyaro mu Rwanda. Yabaye umuyobozi wa WDA, ayobora umuryango wa African Pan African Climate Justice Alliance. Haza kandi Kitatire Sostene. Kitatire Sostene yatorewe kuba umusenateri mu ntara y'Amajyepfo. Nubwo ari mushya nk'umusenateri ariko asanzwe afite inshingano zitoroshye muri Sena y'u Rwanda ndetse no mu nteko ishinga amategeko, kuko kuva mu mwaka wa 1994 yari umujyanama wa perezida w'inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho. Yabaye umujyanama wa perezida wa Sena kugeza ubwo yatorirwaga kwinjira muri Sena. Yari amaze imyaka irenga 10 ari umunyamabanga mukuru wa Sena. Haza kandi Amandi Rugira. Amandi Rugira yabaye ambasaderi w'u Rwanda mu bihugu bitandukanye nk'Ububiligi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva 2009 kugera 2014.